Bayikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebere hamwe ibigo bihambaye cyane, ibigo by'ubutasi bikomeye kurusha ibindi ku isi. Ni ibigo bigera ku 10. Ubutasi nka CIA ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, MI6 y'Abongereza, Mossad ya Israel, FSB y'Abarusiya n'ubundi butasi bwinshi buhambaye cyane. Ibyo byose reka tubikurikiranye ku murongo ugendeye ku buryo bikomeye kurusha ibindi. Nje nitwa Mr Sam, nibudarakora subscribe no kuri Mukire Entertainment. Uyu ni umwanya wakora subscribe ugakanda like. Reka uyu munsi twinjire mu butasi buhambaye cyane, amabanga ya gisirikare akomeye ku rwego rudasanzwe, ubutasi budasanzwe ndetse n'ibigo bikora ubu butasi ku rwego ruhambaye cyane. Nitwa Mr Sam, Bayikaze. Ubundi ibigo by'ubutasi bikomeye kurusha ibindi ku isi bigenda bikurikirana uko imyaka igenda yicuma. Iyi nkuru iragaragara ku bigo bikomeye cyane kurusha ibindi mu gukora ubutasi ndetse no gutata cyane n'amakuru y'ubutasi kurusha ibindi byose ku isi. Kuri uru rutonde rw'ibihugu 10 bikomeye cyane, nta gihugu cyo muri Afurika kirimo. Harimo ibihugu by'ibihangange kurusha ibindi, ndetse hakazamo n'ibindi bihugu byinshi cyane abantu benshi batakekaga. Ibihugu nka Pakistan, kubera guhangana n'Ubuhinde, igihugu cya Pakistan cyagize ubutasi buhambaye cyane bitewe no gutinya ko Ubuhinde bwakongera kukiyomekaho uko Pakistan cyahoze ari igice cy'Ubuhinde. Harimo n'ibindi bihugu bihambaye cyane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri CIA yabo, ndetse akazamo n'ibindi bihugu bikomeye cyane mu butasi nk'Abarusiya, Mossad ya Israel, ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane. Buri gihugu kigira ubutasi bugamije gushaka amakuru no gukumira ibyago bishobora kugwira.